Pozdrav svima, moje ime je Dubravka Milivojević, ja sam akademska slikarka, poreklom iz Beograda, koja živi i radi u Kotoru. Radovi koji ćete moći da vidite su uglavnom radovi koji su nastali tokom 2020. godine, inspirisani pokretom, ali ima jedan deo koji je inspirisan prosto ovom situacijom. Pored toga, moći ćete da vidite i neke murale koji su uglavnom nastali po porudžbini. Samo da prođe, deca. Kao što vidite, Kotor je veoma vesel grad. Pored svega, što se bavim ovako privatno slikarstvom, radim i sa decom u školi, trudimo se da uređujemo prostor u kome u vannastavnim aktivnostima, a radim i radionice sa decom u hotelu Čeljina u Luštici Bej. Nadam se da ćemo se moći videti na nekoj izložbi koju planiram da realizujem kad bude mogućnosti za to. Do tada, ostite zdravo, želim vam sve najlepše u 2021. godini, srećni praznici, pozdrav!